twahavuye turonka kohari zishika kuri 6 ziritanga ziraza zihakorera amavuna y'indwi, ariko ayo mavuna tukayakora tutabona aho abantu bashobora kuzasengera bazokwihana. Ku musozo w'amavuna twaciye turonka abantu baduha amafaranga yo kugura amabati na madriye kugira ngo dushinge muri kijya kibanza wabonye, noneho dusakare hejuru abantu b'Imana baronkeho basengera. Tukiri ko turarondera uburyo twogura ivyo bikoresho, twagize gutya tubona uru rusengero hari habahora barusengeramo kera. Niryo rinini kuko kagace ka Matana usanga hari iryo usanga rifise umuntu umwe, ahandi ugasanga ni babiri, ahandi ugasanga ni batatu. Iri rifatwa nk'ijya mbere, niryo shengero ririmwo rikomeye rihari muri kano karere ka Matana. Hama nkuko ubutumwa buri muri Mateyo 24 murongo wa 14 buvuga ngo nuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzokwigishwa mu isi yose kugira ngo bubere icabona amahanga maze umuheruhere kuze. Notera kamo na cyane cyane nk'abadivantiste banyumviriza bari mu bihugu bitandukanye, bari ku migabane itandukanye y'isi, ko bohaguruka bakaza bakadushikira tukavuga ubutumwa, kuko aka karere karacari karekare cyane, kuko nubwo mwumva itorero ryacu rigizwe n'abakristo 39 ni bashasha, murumva ko bataramara n'umwaka, ariko turamaze kumva abandi bantu batubwira bati muraza natwe mutubwire ubwo butumwa tubumenye. Ubwo rero turafise umuhamagaro, ariko imbaraga zo gukora zitubana nk'ibitumwe nuko akarere ni kanini natwe turi bakeye. Rubakuze cyane, ibiti byaraboze, amabati arava, akayaga kaje turi mu materaniro ntidusubira gusenga, wumva ari ko rurataka rukoma induru. Mu gihe dukikujwe n'insengero z'ayandi madini zikomakomeye z'amatafari ahiye, zugajwe imiryango y'ivyuma, rero bishe binabagora gutahura ko rya shengero rimaze gutsimbatara rifise inyubako y'urusengero imeze nk'uko. Eka mbere wanashima hari n'ikinga ya déplacement yofasha mu ivuga butumwa muri kano karere, nabonye mwarungitse. Imana ibahezagire cyane. Rero turifuza ko nabandi bogerageza kudufata mu mugongo kugira ngo aka karere tukabwira ubutumwa maze Kristo ahereko agaruke. Muvandimwe nshuti muri Kristo Yesu, twongeye guhura ku mucyo w'isabato. Nongeye kugusuza mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ni umunezero ukomeye cyane kuba turi kuri uyu umusozi wa Musagara, aho ni muri zone ya Gasibe, ni muri komine yitwa gute Matana, ndetse ni mu ntara ya Bururi ho mu gihugu cy'u Burundi, aho turi mu rugendo rw'ivugabutumwa. Kuri uyu musozi turashima Imana cyane ko yabanye natwe ikadushoboza kuba ahantu. Uyu turi kumwe ni pasitoro, niko bamwita, ariko ni pionnier. Bigeze kumutubwira mu gihe cyashize ubwo twaganiraga na Egide ndetse na mama we, yatubwiye ibya pasitoro waje hano hantu, pionnier missionnaire, uko mu byita ntabwo mbizi, ariko nuko nguko ugiye kutuganira iby'iri torero. Itorero rero rya Musagara ni ririya nkuko muri kubona ikirango cy'Abadiventiste umunsi wa 7, kandi n'ubundi amaterano y'ivugabutumwa turimo azamara iki cyumweru guhera ku itariki 23 kugeza ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12, ari kubera muri iki kibuga cy'ishuri, ishuri riri kuri uyu musozi hariya muri kureba. Turashima Imana yuko yakomeje kuba turindira no kutuha ibihe byiza. Cyakora twahasanze akabeho kadasanzwe, ariko ntabwo katuguye nabi cyane. Ikindi twasanze hafi mu gihugu cyose cy'u Burundi, kuko nagize amahirwe yo guturuka iyo za Ngozi, ntabwo ari Ngozi, ni mu Kibitoke. Bisa nkaho kugira ngo ugere mu Bururi uba wazengurutse igihugu cyose, ariko hafi mu gihugu cyose bafite ikibazo cya grippe. Nanjye rero ntabwo yandetse, no mpamvu ndi kugendana ibitambaro byo kwihanagura mu byihanganire.
dushimiye rero kugera kuri uyu musozi wanyu pasiteri, ndagira ngo wibwire abantu b'Imana bateze amatwi umucyo w'isabato. Murakoze cyane. Ego ku izina nitwa nk'uko babivuze, ndi piyoniye niyo nkuru Celestin, mugabo benshi bakantazira pasitoro, kuko iki gikorwa cy'ubupiyoniye benshi ntibakimenyereye, tukaba turi abantu b'abahunjarume tujyana ubutumwa mu burere bushasha. Murakoze. Iyo bavuze piyoniye bivuze abatangije umurimo muri ako gace, bakora umurimo nk'uwo pasitoro, ariko kandi ntabwo bisaba yuko ari abapasitoro babyerejwe cyangwa se babyigiye, ni abakorerabushake bajya gutura kuri iyo misozi kugira ngo babwire abantu ubutumwa bwiza. Mama wa Ejide yatubwiye ikintu gikomeye cyane ubushize, uko mwageze kuri uyu musozi muje gufatanya n'umuhungu we Ejide kugira ngo abantu b'Imana bamenye umucyo w'isabato. Batubwiye ko mwavaga ku rugo ku rundi, waje usanga Ejide gusa, nyuma muza kuronka undi muntu umwe. Bivugwa yuko mwasabye abantu b'Imana bagaturuka hirya bakaza kubafasha gukora umurimo, amakorari, none itorero ryanyu rimaze gukura. Yatubwiye imibare tutayibuka neza, ariko ushaka kutwibutsa bimeze gute? Murakoze cyane. Nk'uko mwamaze kubivuga, naje muri kano karere nje gufasha Ejide nk'uko mwamwumvise mu kiganiro giheze, nsanga ari wenyene, nta torero ryari rihari ry'inyubako, yari Ejide gusa, nta naho gushikirana ari mfise mu hiwanje. Ubwo Ejide niwe yahise ampa indaro afatikanije na mama wiwe. Mama wiwe yari umwangirikani, nca biwabo dukora igikorwa kivuga butumwa kunzu dufatikanije na Ejide, turi abantu babiri. Ego. Wagiriye ibihe byiza? Ego cyane. Ego. Imana ihabwe icyubahiro, kandi rwose ni ababyeyi bashima Imana, biragaragara ko n'umurimo wakoze, niyo mpamvu uvuga ko wagira ibihe byiza. None ubundi aka gace turimo, iyi Bururi cyangwa se iyi Matana mu buryo bw'umwihariko, umucyo w'isabato, ubutumwa bw'abadiventisiti umunsi wa karindwi, kuko ari watwaye uwo mucyo, byifashe biti? Murakoze cyane. Iyi Matana ni ukuvuga ni komine nini cyane yagutse, igera kure, ariko ubutumwa bw'umuco w'abadiventisiti umunsi wa karindwi na cyane cyane bushingiye ku muco w'isabato buri ku rugero ruto cyane. Ku rugero ruto cyane, nobabwira ko nashitse mu iyi zone, ni zone igizwe n'imitumba 5, ni nini cyane. Hari ego Gasibe, harimo uwo muntu umwe gusa amaze kumva umuco w'isabato. Ubundi mu Burundi dusanzwe dufise radio Agakiza, y'itorero ry'abadiventisite b'umunsi w'indwi, ariko rero dufise n'amahirwe make muri kano karere iyo radio ntifatwa, ntiyumvikanaho ngo bitume byumvikana basi no ku radio. Rero uwo muco w'isabato muri kano karere uri ku rugero ruto cyane. Yego. Na karere bisa nkaho n'amajyambere yako agoye, uburyo bwa transport bw'ingendo, imihanda ntabwo ikoze neza, umuriro ubu rwose ntabwo mperuka kuvugana na bene wacu, amatelefone yarazimye, bisa nk'ibigoranye, ariko hari abantu b'Imana bafite umutima mwiza wo kwakira abashyitsi kandi basonzeye iby'Imana. None wahageze ryari? Nahageze mu kwezi kwa 11, itariki ya mbere muri uyu mwaka nyene 2023. Urabona ko turiko turawusoza. Yego, ubu rero ndahamaze umwaka. Yego. Ubu hageze 2022, uyu munsi ni 2023. Yego. Uhagera usanga Ejide. Yego. Watubwiye yuko iri torero rimaze kugira abantu bangaho? Itorero uyu munsi rifise abantu babatijwe 39. Yego. Imana ishimwe cyane. Ubwo n'abana babo ni itorero rigari. Yego. Mwatangiye mutubwaye yuko mwasengeraga mu nzu, wowe na Ejide, n'uwo muntu waje kubishyikaho hanyuma. None rura rusengero rwaje rute? Kuko biragaragara yuko ari urusengero rukuze, ntabwo ari urusengero rushyashya. Murakoze cyane. Nkuko muri ko murabibona, twasengera mu nzu turi babiri. Nyuma rero twahavuye turonka uwundi umwe, turamwigisha, aratahura, fata icyemezo cyo kubatizwa. Tubaye 3. Twasohoka mu nzu, mwarayibonye,
dutashe kwa bayejide mwahabonye muhira kuko niho naba, ubwo abatubona mu ibarabara baratangara bakavuga bati ngabo babantu barima kwa Mungu. Mbere nkuko mubona aya mashuri turiko abanyeshuri bayiga ko babonye turenganye barahagarara mu madirisha bagasohoka bagakoma induru ngabo babantu barima kwa Mungu. Abantu bakuze baradutinya kutwegera kuko badufata nkaho turabigisha bibinyoma, ariko abana baradukunda cyane, tugakina agapira nabo, tukabiyegereza, tukaganira nabo, gushika igihe Imana yugurura imiryango dutangura kuza twashika mu ngo zabo. Ubwo rero wambajije uti none ko mbona ruriya rusengero rukuze atari rwavuba, ariko nkaba numva ko ubutumwa bushitse ngaha vuba rwabonetse gute. Twara tumaze gutera kamo hirya no hino yuko akarere turimwe ari akarere kadasanzwe katarashikwamo ubutumwa, twahavuye turonka ko hari zishika kuri 6 ziritanga ziraza zihakorera amavuna y'indwi, ariko ayo mavuna tukayakora tutabona aho abantu bashobora kuzasengera bazokwihana. Ku musozo w'amavuna twaciye turonka abantu baduha amafaranga yo kugura amabati na madriye kugira ngo dushinge muri kijya kibanza wabonye, noneho dusakare hejuru abantu b'Imana baronkeho basengera. Tukiri ko turarondera uburyo twogura ivyo bikoresho, twagize gutya tubona uru rusengero hari habahora barusengeramo kera, mugaba barongozi baratata. Murazi ko amashengero menshi ashingwa ku nyungu z'abantu, ntashingwa kugushitsa abantu kugakiza. Bamaze gutata rero baratandukana. Bamaze gutandukana, wari yatanze ico kibanza cy'urusengero arondera n'ibisakazo byo kurusengeramwo kugira ngo arusakare barusengeremwo, yahavuye atwegera ati burya rujya rusengero ngomba kurugurisha. Aho ni muri yandwi dusoje amavuna twavuze aho dusengera. Yego cyane. Hama twaramwegereye turavugana amafaranga turahuza, urusengero cyararuduha. Maze kuruduha rero twaciye tugwinjira isabato ya mbere abantu bamaze babatijwe bayisengeye muri rujya rusengero nyene, duca turagwinjira ubwo rusengero barubonetse gutyo. Yego ibyanyu ni bitangaza cyane, nibyo ubutumwa bwanyu bwatugezeho. Kandi uyu mugabane, iki gitabo cyitwa umucyo w'isabato, abantu bakurikira kuri platform barakizi, harimo amapaje avuga iby'ubutumwa bwanyu, uko Imana yabagezeho, uko mwabanje gukina agapira kugira ngo mwigarure imitima y'abantu. Birumvikana ko byabavunnye, ariko Imana ishimwe ko yakoze ku mitima yabo. Uyu munsi hariho itorero rigari, ese burasi ryo rinini muri aka gace ka Matana. Murakoze cyane. Niryo rinini kuko kagace ka Matana usanga hari ibyo usanga rifise umuntu umwe, ahandi ugasanga ni babiri, ahandi ugasanga ni batatu. Iri rifatwa nk'ijya mbere, niryo shengero ririmwo rikomeye rihari muri kano karere ka Matana. Yego Imana ishimwe. Icyo twababwira cyo nuko twumvise inkuru zanyu, nanjye naraje. Ubwo n'abandi bazakomeza baje gufatanya namwe kugira ngo umucyo w'Imana ugere kuri iyi misozi, abantu b'Imana bamenye ukuri kw'isabato, kandi bamenye ukuri kuko Kristo ari hafi kuza akatujyana mu bwami bwe. Amina. None niki wifuza, niki wasaba abantu bateze amatwi umucyo w'isabato, bakunda Imana, bakunda umurimo wayo, nicyo basaba bashobora gukorera kuri uyu musozi? Murakoze cyane. Hama nkuko ubutumwa buri muri Mateyo 24 murongo wa 14 buvuga ngo nuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzokwigishwa mu isi yose kugira ngo bubere icyabona amahanga maze umuheruhere kuze. Notera kamo na cyane cyane nk'abadivantiste banyumviriza bari mu bihugu bitandukanye, bari ku migabane itandukanye y'isi, ko bohaguruka bakaza bakadushikira tukavuga ubutumwa, kuko aka karere karacyari karekare cyane, kuko nubwo mwumva itorero ryacu rigizwe n'abakristo 39 ni bashasha, mwumva ko bataramara n'umwaka, ariko turamaze kumva abandi bantu batubwira bati muraza natwe mutubwire ubwo butumwa tubumenye. Ubwo rero turafise umuhamagaro, ariko imbaraga zo gukora zitubana nk'ibitumwe nuko akarere ni kanini natwe turi bakeye. Rero turasaba ko abatwumviriza bari hirya no hino bokoresha impano zabo Imana yabahaye,
kuko igihe cyo kuza kwa Kristo kiri hafi cyane, kandi Kristo azoza ari uko ubutumwa bwamaze kuvugwa mu isi yose. Rero nibaze badufashite mu mugongo, badushigikire. Iriya misozi yose uri kubona, iriya misozi yose uri kubona hariya hakurya, hariya nta badivantiste bariyo, nta barashikayo, nta nsengero z'abadive ziriyo, nta butumwa barumva, kandi bariya bose bahanze amaso twebwe ko tujya kubashikanira kubwo butumwa. Rero twosaba ko abatwumviriza bo dufata mu mugongo, bakaza n'imbaraga nyinshi zidasanzwe, abantu b'Imana tukababwiriza, kandi ukuri kurabaraba bariteguye kubwakira, kuko iyo tugenda mu ngo baratwakira bakatubwira ati nimutubwire ibyo bintu, tukababwira bafise igishika ntiworaba cyo kumviriza ubwo butumwa, na cyane cyane bushingiye ku muco w'isabato. Amina. Nakomeje kwitegereza rero rura rusengero, ibyo narebesheje amaso yanjye narwo ntabwo rumeze neza, ntabwo rutunganije. Icya kabiri ni rutoya, ibikoresho birimo ntavyo, hano nta mashanyarazi ahari, ubanza azanahagera atevye, niko bavuga mu Kirundi azahagera atinze, nta moteri bagira yo kwifashisha kugira ngo babashe kubona uburyo bwo kuranguruza amajwi, yewe n'igitoro cyaho kirahenze cyane. Igitoro ni essence cyangwa amazutu, nibikomoka kuri peterole, birahenze ku buryo amateraniro yacu nayo aragoranye ku rwego ruhanitse cyane, kubera yuko igihugu gifite ikibazo kibikomoka kuri peterole cyane. Rero murumva ko bafite byinshi bakeneye ibyuma birangurura amajwi kuri iyi misozi, bakeneye essence yo gushyiramo, bakeneye gutunganya urusengero, bakeneye kugura intebe zo kwicaraho nziza, yewe na toilette nabonye tubatse neza. Ubwo rero abantu b'Imana bafite byinshi cyane byo gukora uyu murimo, kandi nicyo cyatuzanye hano kugira ngo twumve inkuru z'aba bantu b'Imana, tubakomeze kandi tubashyigikire. Icyo nari nshoboye ni iki, ni ukuza kuri uyu musozi kugira ngo mbabwire ibyaho, maze abafite umurimo w'Imana ku mutima babashe gukora. Sinzi niba hari ikindi wababwira abantu, hanyuma niba ntacyo kandi uradusoreza n'isengesho dusoza ikiganiro cyacu. Urakoze cyane, nk'uko mwamaze kubivuga, urusengero rurakuze cyane. Twaruguze nyine kubera ko tutari dufise aho dushobora gusengera, ariko rurakuze cyane. Ibiti byaraboze, amabati arava, akayaga kaje turi mu materaniro ntidusubira gusenga, wumva ruko rurataka rukoma induru. Mu gihe dukikujwe n'insengero z'ayandi madini zikomakomeye, z'amatafari ahiye, zugajwe imiryango y'ivyuma, rero bishe binabagora gutahura ko rya shengero rimaze gutsimbatara rifise inyubako y'urusengero imeze nk'uko. Rero nk'uko mwabivuze, mu by'ukuri ibyo gukora muri kano karere ni byinshi, na cyane cyane kuri uyu mutumba wa Musagara, kugira ngo noneho bigaragare ko turi abantu b'Imana by'ukuri, kandi ko ibikorwa dukora bisa n'ubutumwa dutwaye. Rero dukomeza gutera kamo umuntu wese atwumviriza, ni by'ukuri abagize uyu mugwi umuco w'isabato barakoze ibishoboka byose, baratugerako, muratugerako, muradufasha. Eka mbere wanashima hari n'ikinga ya déplacement yofasha mu ivuga butumwa muri kano karere, nabonye mwarungitse. Imana ibahezagire cyane. Rero turifuza ko nabandi bogerageza kudufata mu mugongo kugira ngo aka karere tukabwira ubutumwa, maze Kristo ahereko agaruke. Murakoze. Dusenga Imana. Urakoze Mana yacu, urakoze kutugiriye neza, uduhaye umwanya tukaba turi imbere yawe, nuhabwe icubahiro. None rero waturungikiye no mushitsi yagenze urugendo rurerure ava mu gihugu cy'u Rwanda aje muri kano karere kugira ngo arabe igikorwa cyawe aho kigeze. Turamusabiye umugisha kugira ngo muhezagire, nabo bakorana ubahezagire, abariko barakurikirana aba makuru y'aka karere mwami, nabo nyene ubahezagire kandi baho umutima wo gufata ingingo kugira ngo baze kudufasha tuburire abantu muri kano karere, kugira ngo amaraso yabo ntituzayabazwe. Nukomeze utugirire neza, ugirire neza uyu musozi wacu, bamaze kumva ubutumwa n'abatarabwumva, twese uduhezagire. Ikiruta byose niba uzosange turi mu ruhande rwawe, niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen.
isi irasa n'ibyo, izuba rirarasa n'umunsi, imvura iragwa, buracya bukira nk'ibisanzwe, ariko hari impamvu intera kuruka. Umunsi w'isabato nuko ari we Imana yaruhutseho, igihe yari imaze kurema ngo natwe tujye turukamo. Sabato uri cyambu kidukura mu isi y'akaga, kiduza n'umuremyi, tugakumbuzwa ya si nziza itazabamo imibabaro. Sabato uri cyambu kidukura mu isi y'akaga,